Çiçekar evşadine tu söz ne diye kedine Hanım elep hanım bu kamala bavemine Çiçekar evşadine tu söz ne diye kedine Hanım çül büske gulavdune Kerem ke vererune agır deyne serqelune Hanım çül büske gulavdune Kerem ke vererune agır deyne serqelune Hanım bu kamala babemine Çiçekar evşadine söz ne diye kedine Hanım bu kamala babemine Çiçekar evşadine tu söz ne diye kedine لسر اکران TRT کردی سلاو و ریز بینرین عزیز و هیجان بخیراتن برنامه دویا هفته سبه و روزا و دویا هفته بخیر و خاشی به شاهی و جوشی به شکوهم جبو دویا هفته خوشتر و باشتر در باس به پیش بریوانه امی پیشی سپاس یا خور کسر خو هیجا بکن ستران بیش امینه یید دنگو دلی تساق به مالاتا و گلک سپاس دکم موزیکچنی me Gökhan Yiğit İsmail Kabacı dest u dili وساق به مالا و آوا به بدنا عزیز دوی برنامه ده هر هفته ام لسر رنگین جیان لسر مجرد که ناو جیان مداد سکن مجرد ما ایروی لسر توریزم گشتو گشتیاری و ام ایرو لسر ویب سکن باخفن دو میوان منه گله قدر بلند هیجان حال گل منه به دستوریا و از بزورم میوان خو و اکادمیسین دکتر امید گلر yüzme مسا سر چواس سراتی زور سپاس سرچای و نیش باشی انشالله ما مستا جون سلامتن گلک سپاس که ما مستا باهات نام گلک باشتر و کیف خوشتر بو مالا و آوا ما مستا به کرتاسی هم و ناس بکن ناوی من امید گلریوس از ما مستای گشتیاریا با زانینگاه بلیسیمه پیشیا ما مستتی من گرننده گشتیاری جوانی 3 سالا کر زور سپاس جبوی میوانداریا و گلک سپاس که ما مستا مالاتا و میوان میدنی و اکتیویستی توریسمی رفات دیرکچی ما مستا توی سر چواس سراتی ویس ارچاو نیشن خودش ورازی به نتوا راضی به جبونی و خباته و جزوا و تفی و خبات کروا پیروست کم به چند زمانه خال و داویا هفته دجبونی خوش وقت کی درباس بکن تفی گلی خو و اف جهد امام علا و آبا جمردینش میدیا ده گلک سلاوی گرم و جوان وکا گلیمی رخی عراقی گود بیجن ای جوانی مجور آنین گلک سپاس که ما مستا مالا و آوا و هر بیجن ما مستا به کرتاسی تجناس از رفعت دیرکشی میدیا دیما بله از کارسازم و غینی ویجی خباتی توریسم بیواره از گل کی مرقته ما گشتو گراوانه از شوپینم اکتیویستی کی اکتیویست بهتر جبونی کلتورل باوریا ما چند دنیا ما بین اسکرین لسر خباتی مهنا السر وینا گل کی داخفم اکتیویست olarak حالوت نافدان جبونی گو ام خباتی هی باشتر گل کی بدنا ناسکرین چند و جیانا خو دشتو گرا جبونی بهمدانی و انسانی ما گلی ما به اعلام ببن عمل فيدينا ان شاء الله خباتي خود مشين ساعت توقعش گلک سپاس که ما مستا سروی مجاری حوالی ما وتره کما دکنه به دستوریو ام پیشی وتره خود تماشا بکن باشه ام دست به مجاری خودن چه دبه بله بله بیدن عزیز نهای وتره ما ورل سر اکانومی پیش وتره ام دیزا به هفرابن کرم کن و آگاهین هین زیده تر به برنامه ها داویا هفته به میوانین پسپورتین سر اکرانا و دوباره سلاو و ریز بینرن عزیز هیجا ایرو مجرم سر توریزم گرو گشتیاریه گرو هنجی حاضر بن ام دست به مجرا خود کن ما مستم دوباره بجم بخیراتن بفرمن ما خیره دابن ما مست تیگه ها توریزم کینگی دست بکر دیروکاوی چاوایه دکاری هنکی کرم خو مرا بنرخینی شیروه بکی ببارین به سری و از دخوازم روژا دایی که جهانی پیروز کم سلاو و رومت خو جوان رید کم گشتیاری ام دکارم بیجن او دیروکا انسانیتیه به هورا دست پیکریه بله به ناسه گشتیاریه
Aburnasê Swîsriyê û Walter Honzîkero Kurt Qiraf sala 1940 diyan da gotine geştiyarî meşandina insana û ciyek û ciye dinê ye. Belê geştiyarî em dikarin dîrokaya beasasî bibin berîzaniye hetanî 5000 sala wî demê ew Fenîkelî li ser deryayê ticaret kirine geriyana ji bo şerê çûne her cî. Belê geştiyariya werzîşê jî ew Romaliya berîzaniyê se sala 50 dest pê olimpiyatê werzîşê kirine. Ja millet meşiyana wê derê hejmarê geştiyar roj bi roj zêde bûne. Piştê berîzaniyê wextê hilweşana Romay êdî armanca insana ji bo geştiyariyê ne ji bo ciyekî dîtine ji bo şerê û fethiyê û ji bo armanca dinê ne. Sala 1990 da xeçperasta wextê meşiyana Qudusê wî çaxî em dikarin bêjin ew geştiyarê en mezin ew in. Geştîgerê en mezin ew in. Wî piştê wî demê sala 1805 da ew dibên Thomas Cook dest pê paketê geştiyariyê kiriye. Çawa bilêtê trênê û otêle xarine ve xarine ew xistiye nav paketekê wisa em dibên profesyonel turizm wî demê ew turizma geştiyariya profesyonel dest pê kiriye. Li bajarê me jî hetanî sala 1860 da xebatê geştiyarî pir kêm in. Rehberî bi destê ew gayrîmûslîma tê çêkirinê belê sala 1860 da îro navbera Sultan Ahmedê sergî û umumî Osmaniye ava kirine. Ji 15 devletê biyan hatine wê derê ji bo naskirina Stenbolê, naskirina Anadolu'yê. Piştî wî jî wextê zanîne geştiyarî tiştekî zav girîng e, xebatê geştiyarî zêde kirine. Sala 1906 da İstanbulê Otela Pela Palace ava kirine. Ji gotine em ew geştîgera ji Bulgar çabine İstanbulê navbera otelê de Natta ava kirine. Natta jî ew acentaya geştiyariya Türkiye'ye en serî ew e. Ji wextê Pera Palace ava kirine, Natta jî ava kirine wî demê ew Pierre Lotiye, Agatha Christie ew nivîskarê cîhanê têne naskirin ê girîng hatine Pera Palaceê 10 roja 20 roja mehekî sekînine nivîsê xwe nivîsine. Wextê xandewanê wan jî temaşe kirine ji nivîsê wan da behsa İstanbulê behsa Anadolu'yê dikin hejmarê geştîgerê Anadolu'yê roj bi roj zêde bûne. Piştî wî jî sala 1923 da Reşîd Safet Atabilen dest pê kiriye ew seyahîn cemiyetî ava kiriye êdî xebatê geştiyariyê bi destê wî hatiye çêkirinê. Bajarê me hetanî 1960 da xebatê derborê geştiyariyê neketine di nav bernameyê devletê, nav polîtikayê devletê. Piştî 1960 da bernameyê pêşketî dest pê kirine ja derborê geştiyarî jî roj bi roj tiştê zêde hatine kirinê. Sala 1960 da dest pê kiriye hetanî roja me derborê 2004 û 2008 ya danzdemînê hatiye çêkirinê. Piştê pandemî jî dema ew bername hatiye çêkirinê ya pêşketî ew zirarê pandemiyê gotine em ça safî bikin li ber wî nîskê heştê heb mijarî xistine nav ewkê bernameyê pêşketî derborê geştiyariyê îro di roja me de jî em temaşe dikin dema pandemiyê ji bo nexaşiyê ew geştîger hatine li vir yalnız dema em temaşe dikin sala 2026 65 milyar dolar perê biyanî hatiye memleketê me û 64 milyon fabrikayeke bê baca mamoste. Fabrikayeke bê kuleke wî demê jî dînamîk e roj bi roj jî dünyayê da jî ew mijara zav tê femkirinê tiştekî zav giringaya wî jî tê femkirinê em derborê dîroka geştiyarî dikarin wan tişta bêjin. Mamoste çend curê geştiyariyê heye? Yani em teqalê kirî ji bo olê çûne hatine ji bo xarinê em dikarin yani çend cure bibêjin? Belê niha berê du curê wê hebûn yek ê çandê bû êgê beravê bû. Belê geştîger ji ber wan armanca da hatine bajarê me lê belê îro em dibên geştîgera werzîşê
Geştiyara olê, geştiyara çando, geştiyara gastronomiye, geştiyara tenduristi roj bi roj zêde dibe. Ewa 5 sala Türkiye jî eglab aliye ew Maraşê wan dera em dibin non alkol dest pê kiriye. Non alkol jî çawa ne ew biyan نو دبیسم belê biyanê Ewropê ew ê 6 salê zêdetir بله hekî dixwazin dest pê ji bo tenduristiyê dest ji alkolê berdin بله ew têne wan dera ji çiya tedaviya ew kê dibînin dest ji alkolê berkirinê dibînin serî ve xeberdana xwe jî me anî ziman geştiyarî mijarê roj bi roj zêde dibin فرح دبن فرeh dibin zêde dibin niha dünyayê da li ser lîteratûra geştiyarê dibin nêzîkî heştê heb mijarê ew kê hene یه گشتیاری belê geştiyarî hene ترکیه دا چند حوانه همو جید یعنی بله. جید بین همو Türkiye li tarîxê da ji xwe Napolyon jî gotiye cîhan devletek ve paytexta wî İstanbul e بله li ber wî jî Anadolû de her demî jî ji bo medeniyetê mezin bûye mal bûye rêyeke çûyîn hatinê êbû karê êbû abirinê li ber wî jî geştiyariya çandê û gastronomiyê em dema pirtûka berê xwe denê ji bo nivîsa 2500 sal pêşiya niha jî rojavaya Anadolûyê ew hebûne germav hebûne بله geştîger hatibûne li vir ji bo germavê rojavaya Anadolu'ya jî dîsa ji bo xwarinê ji bo gerê ji bo çandê zav însan hatine li vir her beşê her curê geştiyarî em dikarin Anadolu'ya muhteviyat Anadolu'ya pêda ken ساعت طواف باش ما مستر جوال قالك باش. بالفراه نرخان مال الطاوة ما مسترفط اجا مال لسر هريمه ما مستقلات ديروكا جشتياريه كر هم لسر جهان هم لسر تركيا وكي هونج زانن 4 دمسال في ولات دات جياندن هر وقيدن سي اليوي 4 اليوي ام بيجن بحر سي اليوي بحر 4 دريا هنا نويدا potansiyele Türkiye çavane yekşi geçtiye potansiyele kayanç bindamaya kerem ki بري هر تشتي مهالو بيجن وقوتا قوتي نقبا بحر الدرياي ده بله. تركي نقبا بحر الدرياي ده بيجا تشكي هي جرينجو دلالو بدو هيا او جي ريه وشوبي چاندو جيانا گو بري 100 سالا 10,000 سالا هاتيه مشاندن شوبي وي هنا افچنا kervansarayın hanın, konağın, medresena, aştere bejim kilise bin, jiva köprüye go ser vi vakte go çekirne vaka köprüye diroki kevne şopi da vaka prabade vaka Diyarbakır'e dehçav afhamme go Dicle u Fırat'e de hatına çekirin iroji habuna vana texuya kirin. Turizma Türkiye gel ki peşte çuya çünkü بالك gelki baş لسر ekonomiya ma haya he peşketine ve ne lazıma li berinha azebejim be 20 sala u virda ger u meraqa insan asar turizmi cihe ave bahri habu بله ev bahra raş bahra Akdeniz'el badra تفجري habu اجا مارمارا Marmara bada çunu hatin tevger habu pişti vena tişne nu çebun keşfne nu yani insanlar tişne nu xwastinu ditin bajar çıka mazın bun çıka go metropol ame bejin bajari mazın duurda qarabalığı u jgunde xwa jwalatê xwa ji çendu awa xwe go dur ket hasreta walatê xwe dilê wadema jwena tişin derketin go heviya insana gerê haya او گرجی ایگو چه باجاری خوا مرقا خوا ایگو باجاره کی دی باجاره باشخم مرقت که د چندنیا توریزمی دا یا هری گرینگ اره یا کمینه دا گوت بنجزنه گرا دشت و گرا بحری هیا پشتی و ناویجا یا somut yapıya işte خوزایی خوارن و خوارن insana bala vakşan xwestin go bibînin ji ber wê nacî tevgerî ve cenahat çi bûye gelê xebatê cur bi cur jî hene ji bo nîvê pirsayiyê vê turizmê hê pêşket vê nava Tirkî û navberê Tirkî jî
Turizm Bakanlık ve xebatê meşêne. Di nava bajarê şaredariya wa de jî ev xebat cih girtiya fêda wê girîngbûna wê nadîtin. Hêbêtir cih û wext lazim e. Em hêvî dikin got werê wilo wê merhelekê yanî bê Parîs, بله Mısır, di dünyayê de ê navber çiqa dîrok bin û yekemîn bin em dixwazin got bajarê me welatê me dewleta me Tirkî jî duê turizmê de bibe dünyayê de yekemîn. te inşallah ye wisa be mamosta Musa jî hêvî dikin ji ber ku bi rastî jî gelek medeniyet li vir çêbûne û dîrokeke gelek qedîme çandek gelek qedîm û zengîn e jî ez bawerim hê negeştiye potansiyela xwe ez wisa dibînim dibe hê zêdetir be û yek jî mamoste ez dixwazim te jî pirsa heya niha besa digotin geştiyarî turizm yê biyanî dihatine û bîra mirov بله li vî demên dawî de em dina xewdinê geştiyarî niştehcî jî gelek zêde bûne ew no jî gelek bandora wan hem yê biyanî û hem jî yê heremî li ser ekonomiya heremê em bêjin ya da deverekî çawa ye. Daha dema turizm geştigerê biyanî hatin perey biravî jî biyanî jî tinin ew ji bo aburina Türkiye zaf baş e. Belê geştigerê navberî jî wextê tên ji başûrê tên Bakur çine Rojhilat çine Rojava ew jî bi xwe diçin çandê naz dikin ew jî ji bo nazkirina çand û hunerê bajarê din ê zaf baş e. îro dema em temaşa dikin wextê hûn rêyê xwe baş çêkin ew bernameyê xwe pêşketî hekî hûn bibne serî ew geştigera we roj bi roj fireh dike û zêde dike. Ji bo aboriyê jî ew tiştê zaf baş e. Tirkiye jî hêçka wego em ew dawiya me hatiye ciyê wî hêj nehatiye. Hê negeştiye potansiyela xwe. Çünkü bername ve peşketî û danzdemînê dema amade kirin gotin armanca me 120 milyon geştiger werine bajarê me. Roj bi roj jî wextê ew bajarê behra Spî û İspanya heye, Portekîzê, Mısır jî heye. Wextê ew jî polîtikayê geştiyariyê roj bi roj fireh dikin baş dikin wî demê tercihê geştigera jî dizivire wî alî. ber wî jî em hevcê em ça bikin em xandekarê geştiyariyê gereka zêde bikin. Belê xebateke profesyonel bernameyê me gereka em mijarê geştiyarî û gastronomî roj bi roj zêde bikin. Îro dema em temaşa dikin dünyaya da dibe 305 milyon insan ji karê geştiyarî de dixebitin. Gelek hejbana zêde 5 milyon insan. Çima wisa dema hûn otêlê da nanekî didine yekî ew ê zeviyê dixebite ji bo otêlê ew jî xebat kare. Ew ê maşîna dajo ew jî xebat kare. Ew ê perey biyanî ew çenc dike ew jî xebat kare. Li ber wî jî em dikarin bêjin hêja me got kuleke bê dukele. Li ser wî jî roj bi roj gereka polîtikayê bernameyê devletê da mijarê geştiyarî em zêdekin. Xandekarê xandewanê geştiyarê jî gelek girî. Hejbara wî dibê zêdetir profesyonel. Ja îro beşa me ew ke zanîngeha me Bilîsê di beşa turizmê de ixtisas zanîngeha ixtisasî ye. Daha beşê me hene ek geştiyarî ye ek gastronomî ye. Wextê me temaşa kir xandekarê me şeş meha zanîngehê dabûn berê uygulama wextê tune bû xebatê otêla ê restorana wextê tune bûn ja nedikarin zêde wî demê de xwe ew bikin hîn bin tişta hîn bin me jî sê heb çar heb protokol bi otêlê 5 star ra ew kir dest pê kir xandekarê me niha havînê nehwêt roja diçine otêla wek staj belê wek staj wek akademiyê dema xandekar çine otêlê nehwêt roja senin zivirin tên em temaşa dikin zaf ew bûne hîn bûne tişta hîn bûne yani teorik giring e belê pratik jî girîngtir e li ser wî hevceya ew zanîngehê Tirkiye ew dibistanê Tirkiye da hevceya tiştê pratikî ew bernameya zaf zêdekin em dawiya me ew e saat xweş. Postanekî xala heremê kir herem potansiyela heremê çawa ye gehiştiya potansiyela wan da çi astê daye gêr û geştiyariya heremê Musa bêjin. Biraya Abdullah
گشتیاری گوگهایی ده گلکی هندکا بله بربندی کشفا پیشی زانینگه مازن ارکولوژ و ارکولوژی و یا دویجی چند ایگوی تشیده خبات اتکن گلک جه هی نهات نکشف کردن نه خرابکی رشمه بیجن داویا پروگرامی ده می بحثا جول مرگی کن می بحثا وانی کن آمده رحای جوا همه کارا مثل خو خرپته گلک دوره بدو و دلال هنه جه گشت و گری و بهم بدانه مخابن هی نهات نکشف کردن بربندی انسان و گوی نکشف کردن خرابکی رش حکایه وینا یعنی چیروکا وینا به چاوا هاتیه کشف کردن هاتیه دیتن تگوتن شبانه کی فرق کردی پشتا لی خبتینا گوای 12,000 سال بری خبات کلوی ده هیا ایرو گلک انسانی yani تمامی dünyayı da دبی انسان yani بشر لور چی بوی بله بلاو بیه اف ددگو به چقا ولاتم هرمام قدر و قیمته tabii ki her heremeki yani Bakur, Başur, Rohlat, Ruava her yeki geleki bedevbun kavahaya abna he gelki berbendi keşfiya deveca medya de karboran debe boncuklu tarla xarabke maharka دوی باراژا گو هاته چیکرین گرما ویدا خبات کرن به حمدی هاته دیتن دور د میزاندن طبی اف زمان تیرچو گوای 13000 سال بره لور جیانک هيا yani ava ya ki avdun göbekli tepede wik geventire گونترا ویجا افنا چاوایا و بالا انسان اکشنه ویجا بلکی ام هیوینا دا جهك دجه ازبيجمنها لرحايه جغيني خرابكي رش جهكي ديجي نهاوي كشف كرنا السري حبكي داخل من جبوني اوكبي غوبي خويا كرن او هي قالكي كفنترا حزتي شوي كالهاوي نا خرابكاوي هايا او نا مثلا قدرك بيسروي عردي بفكرن بيتشقها زمان باشتا تشي او جي رحاي بو باور رحايا بيجا gelek cihe cur bu cur hana go bala insana dikşeni iro go am bas bikin am herna Antalya Ankara İstanbul Levada vera her yeki Samsuri Dilok her yeki cihki bedevlu haya abna belki bahrawanina ama derya haya و بحر tabii ki dehavini da am hamme txazin go herin insan için jigayni veji مراقا چند و هنریه نه ورنه باجاره کی گو دوی باجاری دا از بحثا ولاتی خو مملکتی خو بیاده ساداوا گو بیجن ایبرانی جا مثلا بیجتا برخ سفر صبحات بخير مالي بكردي بيجي بصباح صبحات بخير روج باش بعربي بيجي بصباح الخير تركي بيجي بغنايدن افهمه او زمان ويدي دجين ودمشن وباوريجي هيا اولجي هيا ايجا بينا هيك كشفيرا قالك انسان بما قالوا ام هر نور نش نور ام چاوا بكن يا دا چاوايا tabi peşketin و tespit کرنا گو yani ve be keşif kirin be ditin xabat seri he lazıma ve gelek tişte navdar ena holi ve derkevin navdariya ma yani jiyur tuşici bala insana dikşeni lisari xabat hana az bawertkim li peşeroje ve hebetir giringiya ser aboriye be çıqa fede tesir etki pere got kevine nava jgayni pere Türkiye be jim döviz giri çıkışı avna ve jmara fede çıkaçı bu ve peşeroja maji gelki baş be he nehatiye potansiyel axwa ve ne geçti aslında Musa bejim Musa saata xoş amna ki navbere gibi Musa amj dek beyna xwadim peş navbere miza dam ki kerem
Her gülüm gülüm gülizar Vez gülüm gülüm gülizar Çıdıkım çıdıkım nakşe mirza Dünyaya kedergah hazar Çıdıkım çıdıkım nakşe mirza Dünyaya kedergah hazar Kanya jore dorkaniye Vez gülüm gülüm gülizar Kanya jore dorkaniye Vez gülüm gülüm gülizar Çıdıkım çıdıkım nakşe mirza Dünyaya kedergah hazar Çıdıkım çıdıkım nakşe mirza Dünyaya kedergah hazar Berxatine qalı qırşe Vez gülüm gülüm gülizar Berxatine qalı qırşe Vez gülüm gülüm gülizar Çıdıkım çıdıkım nakşe mirza Dünyaya kedergah hazar Çıdıkım çıdıkım nakşe mirza Dünyaya kedergah hazar ساعت خوش تنگو دلی تصابه مالی آوا مستسرانی گله خوش و هستیار بو خوش ما مستقاوا که مرد به گشتیاری به طیبتی دمسالا هاوینی تی بیرا مرف و دریا تی بیرا مرف و مرف وی ده برچاوی خوا خیال دکم لبلی مگو دوی ولات مدا هر چار دمسال جی هیا و مرف باشتر جی دجی از نگید خوازم لسر توریزما زبستانه لسر کاشونه براستی جی ام بیجن نه بولو هيا وام بيجن بورصة هيا ارزروم هيا قيسري هيا وقرشي هيا لبالي عندنا خدنا مثلا بليشي باجاي قالك وبرفلده وجولامير شقات الدنيا قدي وك اسفيشريه بله كنا في الدنيا دا قوا بيجا توريزما وزبستان جرى اول اسفيشريه تبيرو بله لبالي يعني او درفات ما هي ام تشما توريزما ام تايبت لسر هرم دا اخفن توريزما زبستان دا تشما هرم انا كي باش فمایه ام بیجن یا دا یعنی چما نگیشتی پتانسیل خو ها گشتیاری از زوستانه دمام تماشا دکن دو بشوی هنه اک هلوشان دا چیایه منی اکشی او دبین قایاخ بله قسم. قاشو بله قاشو جا ترکیه وقتی هم تماشا دکن ملی جوله مرگه پیشی هم لسروی باقفن ملی جوله مرگه او جیه جبوی کاشوی گرینگین او شوه هیدی کتیه فعالیتی تازه دست بکریه لبرویجی هجماری گشتیار جی روز به روز گشتیگر از روز به روز زیاده ده به
بله هونجیه که حزب کن گشتیگر هر نوع داره حوجه هون ریوی چیکن حوجه هون اوتیل باش آواکن جبوی گشتیگره او مدیا جواکی و پولیتیکا برنامه پیشکتی وقت هون باش بدن چیکرنه او جیجی تینا ناس کرنه روز بروز هجمار گشتیگره زیاده دبن بیدیس دم هم تماشا دکن سه حبجی جبوی کاشوی گرینگ جبلیسی هنوی دمه ایک پشتا چیای نمروده نمرودا سمسورینا نه نه یا بلیسیه بله نه ولی بلیسی و تطوان یا مستقبیجن یا ان گرینگا جیه ژئوترمال او نمروده بله پشتا ویجی جیه کاشوه جبوی ورزشا زوستانه او گله گرینگه هدی اوتیلا دست بکرن دانه چیکرنه وقت اجا او گشتیگر کارین هات نویدره په بالافرنگا په ترینا په وسایتا روز بروز هجمار زیاده ده به بله هیویا ما او نوا 3 سالada نزدیک 2 milyon گشتیگر ورنه بلیس جبوی کاشوی جبوی ورزش زوستانه جولمرگی نه سر مدیا جواکی هدی ته ناز کرن وان جوسایه وانجی او ازبار قرج داغیجی ما مستد سیدی چی ده قرج داغیجی چه حوجه جواره نه ناز کرن حوجه بله بله او خبات گشتیاری حوجه ایک جی برف حوجه ایسال شکر زنباری ما ایسال الحمدلله زنباری ارزورم پلان دوکنه دم هم تماشا دکن حتی ایسال جی بار بتراب بار بیرار اوک تکرن او به برفای اوک ماکینا برف چه دکرن سنی بله سونی وقتی برف زیاده بو او پاییز جی دمای زیاده بو دریج بو جا گشتیگر جی زافت اینه لبر وقتی برف تنه به هونچی جی بکن گشتیگر نه نبره هجماری وانج روز بروز کرد به بلیسی وقتی ام مجاری گشتیاری تماشا دکن بله گشتیگر زوستان وقتی هات نه داره او جی دنجی هم باش بدن ناس کرن ایجا هاوینه پاییز جی تنه داره چاوا وقتی گشتیگر ایسال هات نه بلیس جبوی براوه هات نه خلات الجوازه مگو ها زوستان جی ورا جی کاشوی ہے جی ورزش زوستان جی ہے جا ما تماشا کر اوکن روز بروز هجمار زیاده بون بله ایجا اوتیل ما کیمن ایجا تطوان اوتیل هنه خلات جی اوتیل هنه ایسال جی به دست مالبات ایران از لخوازم سلاو رومت خوش جوان رابش نبزاف خبات وایم باش جبوی باجار بلیسه چی بو جاو هیلتون آواد کن بلیسه وقتی هیلتون جی آواد کرن آنگوری وی آبوریا وی جی وقتی زیده بو گشتیگر جی روز بروز جی زیده ورن پروفیل جی بگوهره بله پروفیل گشتیگر نه گشتیگر بیان نه بیان بینانی گشتیگر نوبرینه گشتیار بیان وقتی هاتن دبین اوتیل ما دا حوجه خارن هبه هر تش 5 ستار به بله وقتی اوتیل وی 5 ستار زیاده بن گشتیگر زیاده تین کیم بن گشتیگر نین بله مدیا جواکی زاف گرینگه بوی گشتیار ما مستفانی جه کی زاف خوش باندورا مدیا جواکی چواسل سر گرو گشتیاری باندورا مدیا جواکی از باور دکم جبوی ترکیه ام بوی گشتی بله پشوی ما پش گودنات از مینا کک بدم کرم زاف زیاده بویه بله دما ام تماشای تیک توک دکن اینستاگرام دکن زاف جی به دولت سر مدیا جواکی تناس کرنه وقتی گشتیگر اغلب گشتیگر چانده بله وقتی چونه جیه که پیشی تماشا دکن او جی چیه چننه مدیا جواکی تماشا دکن او جی که خوشه و بچه چه بکن پروگرام اخو برنامه اخو آنگوری چه دکن دربوری چه دکن پاشته نویداره لسر ویجی نا وقتی هم تماشه خبات نویسی اکادمیه جی دکن اغلب جی نویسینه سر مدیا جواکی دمکی دگوتن پاندمی و گشتیاری دمکی دگوتن ترینی و گشتیاری دمکی دگوتن وسایت گشتیاری و دمی هم تماشه دکن وقتی هم چاو ددنه لیتراتورا اغلب لسر مدیا جواکیه مدیا جواکی اساسا جبوی تندرستی جی مهمه چاوا لسر پسیکولوژیا گشتیاره هکی هون پروپاگاندا که باش ببنه سری او گشتیگر و دمی بری خودانه باجاره و جا اوجی او که مردین دم هم تماشا دکن مردین لسر مدیا جواکی گندکی
ری زاو دور بو بله. او جی گنده پیزای بله بله مثلا مدیا جواکی تماشا کر ملت چه داره کتن ریس هکی مدیا جواکی نبویا مشروع و گندان از ندکر زیده کس ام نزانه چون میدیاته میدیات مردین ام چند داد دیر حسن هبون، کیفی چون ورد ودگر. بله ما دورا خداویت ام دهاتن سر مدیا جواکی ما اوجیدید بلیسیجی aynı usa ser medya civaki şu xabat zanige hame naha اغلب جبوی آل درباره گشتیاری جسدی نهوت زوریه سر مدیا مدیا جواکی جواکی. بله بله مامۆستا بگو از میناکێک بدن فرمن وەکی هونجی زانن هەر ساڵ دیمەنتێ لەسەر نەمرودێ لەوەر هەرچەنە و تێ بله. ناننەوە ڕاستیژی ئەو gelek بەلاو بوو ئەو دیمەن و gelek کەسیش بۆن هەرچا چوون بله Peki bu borun az derbori yiji dixwazim tişte Kerem. rejim. Naha bernameyi nû derborê Nemrûdê çê dikin dibêjin em xebatê çawa vira bikin. Em jî wextê civîna dest pê dikin civîna de em mijarê xwe jî ne ziman em dibên gereka zêde dest nedine Nemrûdê. Ekolojî hil ji bo neber. qezawî xirab ne Belê. Belê. Ev hirçê wê derê ne hespê çola ne wê derê belê qedera hejmarê wan ez Hespên kovî. bawer dikim çilin Belê. çilpêncin niha dema geştîger jî zêde çûne wê derê geştîger dibin em ji heşa huzure ve em ji hirça aciz dibin hirçi geştîger aciz dibin Êdî kedî bûne belê kedî bûne kovî bû çiye bû Belê. kedî bûne Rez ser wî jî hewceye wextê dema hûn bernameyê xwe amade dikin hûn ekolojî û sosyolojî jî hewceye hilne berçav rast e Wextê hûn hil nedin sala du sala berdewam dike piştî wî êdî ew xirab Rast. dibe Ew hûn qeza evî xirab êmda dibe. dikin belê mixabin ew belê xirab medya civakî kara wî zêde belê zirara wî jî zirara heye. wî jî heye Wextê geştîger zav zêde hatine wê derê me behsa Nemrûdê kir geştîger zav zêde hatine wê derê ji ew ekolojiya wê derî jî xirab dikin mixabin Divê mixabin heqê ew de ez Kerem. dixwazim tişkî bêjim gelkî Tamam. tişkî girîng te got mamosta spas her tiş bi xwezayiya xwe xweşka rast û bedewa niha munzurê Dêrsimê got çê di Tunceli di wê riyê de got kovî pas kovî têne pêşayekî bêçiqa kêfxweşiyê de însana ew hirç û ev tiştê got heye jî ez hêvî dikim ê got nihal me temaşa jî dikin xwezayiya ciha heywan canlî Belê. çi tiştê nebatê got heye dest Xirab nednewa nekin. war hesiz nekin mesela em ê bêjin nîçîr belê yani gerek ev tişt new nekirin zerar danawa yek nelxwe tenê bifikrê xweşikbûnawa xweyakirina wana neslê peymere jî da bê dîtin bibînin mîraseka ne mîrasa me got em ji xwe re bixine serwet ev ya got pey xwe re yek bihêlî saet xweşbûnî vê mesela xebata got tê kirin yani her çulur xuya jî bike ev jî tiştekî nabere weka mixabin vanê geştiyariya nêçîran jî Hempiya bi hurtî mamosta li wanê xebateke gelkî xweşke bu em çûn zanîngeha Batmanê jî slava ji ware dişênim em tev de çûne wê de nihal me temaşa jî dikin slava ji ware jî dişênin em ji slavê ciwana nozdehê zanê ji xweîda waya bere werin bigerin geşt û gera ciha bibînin cihê xwezayî باور بکە گۆ باسکم گۆما وان جەنەواری کا چلۆیە چلۆیە ناوبەرێکی ئەو ژ ناودار بوو مامۆستا بله. gelek navdar bû. یەکی خۆشک تشت گوت ئەمێ حەبکی ولۆدا کێفە خۆشیانەوەرێ تەماشەمەمە ژی بەرە گۆ چینیە هات ڕاشت نیە برن یعنی ئەبنا چییە ئەو تشت تێ مەراخکردن بله. جوان زارۆک نها ئیرۆ زێوی ئەمێ بێژن زێ خوشا یەک بله. ئاڵپا خوشا و ناوا لێتکنە ئەب ناجی بەرە حەقیوا گەرێ هەیە rast نەژ مەزنە تەنێرە ینی Bunların dest ne de dîrokê dîrok ne bes yamaya yê ne şûn da jiyawan ne ji belê mamosta saet xweş mamosta rexmet ez dixwazim li ser danasîna bajaran jî nekî biserin ew çiqa bandora li ser turizmê wekî ku jî zanin metropolên mezin bajarên mezin danasîna rojên bajaran dibe em bêjin wek Mêrdîn tehawnêrî li Enqerê li İstanbulê dî bajarekî dinê dibe danasîna Mêrdînê bandora wî li ser ger û geştiyara çawan e mamosta gelkî baş yan jî baş tê danasîn em wî jî bipirsin mamosta ناسکردن نها vêga vê saetê hatina me gol vê dirê ji ber turizmê axaptina wê û terete mesela ev şêst û du sal emrê wê pîroz jî dikin ji xebatê we pîrozin zimanê dayîkê ev firset daye em behsa cur cur welatê xwe û geşt û ciyarî xwe dikin ez 2019
çuma kever û zîv min birine İstanbolê ji bo nînaskirinê cihekî xwezayî bû. Li wir Tihêlê de Giresun Gülnerî başlıklı mesela ew tişta bûn. Navê geram. Tabii her dever cur cur xweş e tiştê wê hene ama ê herema me gelekî tiştê got em bidine naskirin hene. Wilo min meyîzan ez hebkî xemgîn bûm. Derfetê me li wê de evê got sêteqa bijinê de navserê me got meyzena hûn dibînin. Mısır unu. Belli. Ardê garisa. Belli, garisa. Pirax lehana. Hingiv. Li wir tiştê got hebûn ev bûn fındık. Êde êma em karin ji beroa herin heta bigine kutilka, şamboreka û qetîtka, helîla, bastîqa, dims, benî, hejîrin. Ev hemû tişt hene. Mehîriya me, goştê me, dobo yemeyê me aniha te behsa dem û salê kir. Turizmê de ev tişt xuya kiriye. Her wextê bajarê me herema me jiv xweştir e. Biharî terê xweşîbûn kedî tê bînî. Stanî terê tê xweşbûn kedî bînî. Havînî terê hê xweştir tê bînî. Çünkü derya hene, ava cemidî heye. Berfa zozana Tihilê mamosta. O ava spî heye. O ava spî heye. Slav ji versiyonê. Yani ava spî cihekî gelkî ew. Her Bitlisê cemê bilîsî ji mamosta ji bilîsê em qala cemê bilîsî ji behs em li jiwanê wextê got hatin ber rêre Bitlisê li Wanê Tetwanê ew berf got dît çixa eşxayekî tê. Li milê rastê şînayiya, geyaşiya, ciyaya û rexêdî berf dibarê, berf bariya mênê ava got Tihilê. Dîmenê gelek xweş. Yani ev çiya wê meraqayekî dikişînî. Vêce ser gote got wala ma besa ya nebesa ya da çima nayê naskirin. Keşifkirinê û pêşxetçûnê de wext û zaman lazim e. Hêvî dikim got bêhtir rojê Mêrdînê, rojê Agirî, Bitlisê, Xelatê, va devera Diyarbekirê, li bajarê metropola, li Ankara, Stenbolê, li vadira jî bê potansiyela turîsta hebe li wan dera mam. Kûdê hebe. Balava dikişênê ji ber wê ew kesê got bî tiştî xebatê bikin aborî jî wê xweş derbas bê û kesê got nikaribin hene astangar hene însanê engelî min bêjin ciwan hene wextin îşê wan ne em wextê got wî bajarî ev çandin çê bibe rojê naskirinê wê gelkî başî bê ez vêna gelkî mühim bînim 2019 de ew tişta gom dît yani çawa em vî tiştî me pêk nedanî heqa zengîniya me çand û hunerê me heye xwarin û temê me cûr bi cûr hene ê havînî ê biharî ê stanî em herna Wanê qehwaltiya wê tenê taştiya wê hêjaya Diyarbekirê hakeza cigera Urfayê hakeza Mamosta em ê werin li ser gastronomiyê niha em qala gastronomiyê bira em berçîj nebin ê zêde xwarinê saetna we xweş be mamosta. Mamosta me qala danasîna kir yek jî curekî danasînekî dinê jê mamosta Mehrican yani festîval. Yani her bajarekî dibe her sal festîvalek were avakirinê bandora wî li ser ger û geştiyara yê çawa be mamosta ney ser festîvala baxwe. Belê li ser xebera me jî me got festîvala ê yekemînê Tirkiye sala 1806 da ji İstanbolê hatiye avakirin ya duyemînê ya girengî sala 1924 da ji İzmirê hatiye çêkirine. Ew dibe fuar İzmir fuarê. Hatiye dest pê kirin wî demê jî xebatkarê geştiyarî temaşe kirine Reşîd Sefet Atabîne Nurî Demirağ ewa temaşe kirine gotine tiştekî gelek giring e ji bo naskirina geştiyarî û gastronomiyê çand û hunerê bajara. Li ser wî jî her demê ji İstanbul dibên rojê Bilîsê, rojê Mêrdînê, rojê bajarê her bajar. Ew ya yekemîn ye. Îja nav bajara de jî festîval tê çêkirine. Festîvalê îsal Bilîsê ew heftemîna geştiyarî 22 Avrîlê hate pîrozkirin. Wî demê derborê
çand û hunerê bilîsê û xwarinê bilîsê û xebatê bilîsê ji bo ew tiştê ji bo geştîgera zav giring in derborê wî tişt hatine çêkirinê festîval hatine çêkirinê medya film hatine çêkirinê ew em dibin tiyatro hate çêkirinê ew festîval gelek giring belê îsal ja medya civakî pêşiya festîvala ketiye Hevce festivalekî hûnciyekî naskin hûn rabin biçin hûn roja xwe wextê xwe demê xwe ji bo ew kin ayarkin. Wextê hûn çûne festivala îja derborê xwarinê derborê çand û hunerê her tiştî hûn dikarin temaşe kin ew daqaf hebû wanê hate çêkirinê di roja ew jî ji bo qariyera ji bo fuara tiştek za baş bû xandekar hatine wê derê xandekarê dibistana zanîngeha wextê hatine wê derê em 10 sal şuda em bikarin çi karê bikin em rêyeke ça em berdevam bikin li ser wî jî ew festîvala hem ji bo qariyerê hem ji bo naskirina çand û hunerê gela hem ji bo naskirina xwarin ve xwarina gastronomiya gela tiştekî zav girîng e belê wextê hûn berê xwe bizirine festîvala tişta xwe bizirine medya civakî hûn rêda dimînin hevceyê hûn her dika belê zav mijer diçe tê ser danasînê û medya civakî mamoste yani ya herî giring e we belê Mamoste em navelekî stranê bidin paşê em ê dest bi gastronomiyê bikin mamoste pê stranê xwarin xweştir dibe Bê stranê em karin ji timamê dayîka re xelaq bikin destê dayîka xwe jî maş mijara me li ser roja dayîkan be bere ew jî werne geşt û gerê cihê welat û ciha bînin gelek başê çê be kerem kin آخو امان eşe derdi ve dünyayı Çendes kuştum çendes kırme ve belayı ساعت خوش مالی آوا gelek spas dikim mamoste fatema ser xwarinê ez pirsa min wa her diyo mamoste li ser gastronomiyê mamoste bandora gastronomiyê li ser turizmê çawa ye kerem kin mamoste pêşiyê tu ez zanim tu qala Mêrdînê bikî ser gastronomiya Mêrdînê mamoste paşî dor were te ser Bilîsê kerem inşallah gastronomiyê de welatê me geştê me kêliya dîwakim gotî ne di tişt sê tiştenê didine pêş niha di dinyayê de cih standiye û gelkî ewka em ê behsa dêrka çiyayê mazî kin zeytînê wê zeytîniya qawê ev hemê gelekî bedewa wilo bala însana dikşênê li timamê jiyanê de dîza baş bide nîşan bila baştir bibînin belê uluslararası yani evna kalite ve jî hate teşkil kirin kabul kirin ev gelkî mühime zeytunê ve zeytun yağı ve hemê xwezayîne niha çıkan bahs bikin her yekî jêdî gelkî cüretir cuda cudane devêca teşta değerkê dibêjiniyê de goştê berxa û tawa goçê dibe ev jî tiştekî mühîm e gastronomiyê de kutil mamoste ev ne kutil kin rovî kin
از واجی شانی وکم لجمع گلکی تشته نافدار هنه بله شام بورک هنه وجه تشته کی دی هیا به هنگیل جمع آخابتنا زمان بیچقات چند و هنر لب فرق که خوزایی ما گاسترونیا مجی لب فرقاوی بله بله تکار bir nişan قابورگا dolması بله برا تماشاوان حقيق وحلال كن بله. بحثا خوارني بات شرات كن جور بجور ama sen zar hastım kana hayası bir kala karnı bikin zar اور بك gastronomiye da gomagot arab دي مثلا ديلوك عن تابتي ناسكرين جبرغو توريزمي da gelek peşkatiye gelek برا peşkatiye بي ام بي غرور دبين بله çünkü نها سلاوا دشينن جانتابي او جي حقي واجهه اما پیشکتن بوناوینا ایمجی هنه چخا گو بین کشف کرن بین her ناسکرین deveri ya mamusta خودم که زیدتر به آمین اما بیشن لجمع سوریانی بله. دعایده خود رژیم بدو دا بله دوبو yemeği بیشنی دا بله. یعنی ج مسلماناش کرداش عربا سوریانیا تکاره وی تشتی وی خوارنی پیدا mamusta goşte berxayı çiye goşte پیسینگا ای برخایه بله، که کن برخای. نباوینا جد. بهیو و بله تشتی خوزایی جه تخنیه دا و ددن ویجا نها لتمامه تلفزیونا و باور بکه بر نبی رکلام لی ام جانا جه تشنا جه و بیجن پیزا لإیتالیا تی ناس کرن اما اف میدیادیا سوریانیه می میدیادی بله. افتش بطال Pijam کرن. gudum masa kefro Kefro. bro بله دویجه او جیل گورا خوش به تازه به کوی شیوازا خود چید که mamusta هاویره و نرمتره بله به شینایی چیتکن وجتریان یکی گو بخوازه گو بله. به ولاز تشته mamusta vi pizzayı lever him buna na der walet him buna anne دربه والله تپشی گو چون باجار دولت دی بله. لواد رامان افعیش خوزایی کرن بله وکا کلیا دی سری دا گو ما باس کر لباجارا المتروپولا بله. حسرتا والله تجدلی انسان در ناکبی nakir پشتی گو در ناکبی کنگی بید وگره ولات ویجا جبونا گو جوانی و افجی وکا مینا کتشکی گلکی بدو جوانی و گو هات نوید خوزایا گو لور علمی نهین بونا دال جه ببینن جوار جه جور و جور شکرن ویجا ما نهجا گو تاری هم لباگو که پیزای بخوی اف باندورا وی و میزاندن و دیتنا بری نها نباش لبر چاوه ام بیجن انسان ناس کرنه هاتا گوهارتن انشالله دویجا اف دبهاری دا دهاوینی دا هر جه کی مردین خوزایی که خوارنه هیا فکریت بیجنیه دا وقتی گو بهارت ارک چید بن به گوشت پاز و ارکا خوارنه که غریبه از تخوازم گو مثلا ایگو وی خباتیت کن لقنته مدجی yani dva karsaziya da af cih bidin jboni go kese go hat bema cihel vir xozayi am bukhun çahaya ama se bana hatne tescil kirin an bel hatne teşkil kirin bel be gastronomiya mey zangaha artoqliye turizm و gastronomi nuçe bu üniversite çıqa vaqte go zangahe mazın dvat şada dest avet niyeda peştkevi bel افناجی تشتکی گل کی اوا بجا yani خارنا سوریانیه قابورگا dolması yani hakikaten ji Arap و سوریانی bir خارنه çetkin ma ne hecaya go insan her medyade و المردین بگره هم خارنه جور بجور و هم بجا بهار به هاوین به زستان به خوشبون کوي هيا بله هجای گوت هر سر باندورا وی باجاری بگره ده هم جچاو و بهم ودانی را ت خو ببینه وجه سری آواز بی از صورت وجه حکم بله جهایا گوت هر رول وجه ماسیه بهرامنینه لی ماسیه مهنا بله ماسیه چما ماسیه چمن آوا ور گوچید بن الا بالا بهم ودانی را گل کی باشا مطلقا کسی گو ندیت به بر ورنه کشفه هجای گو وقت کی لور در باس بکن روجا دایکا دا برورن دایکی خو بینن
گشت و گری برای هر نکیجان باجاره دیروک به بدلیس به مردین به رحاب به اف هر یکی گلکی بدون و هیجانا پیشاما 19 جوانا مایس گلانی هیا جشن قربانی نه روجا توازن گو تبدا به مالبات ورن بگرن وقتی گو جه سکنه معنی گو چه ببی گرجی زیاده دبی ما مست کجار کردن دبوی میوان دوان خورنه تو یکی جمعه بینی از اینم به خودت بینی قالی کر و امزاجی برشی میشی میلاوی کرد هات ترى حشياري دائما دبي والله هم قالك برشيبون بلا جرادري جمعه بي سرچابا مالاتا بابا مست قالك سباس كم ما مست باندورا غاسترونوميه لسر توریزمی مجاورن تجي بليسيا مال خلانه ميجي بليسينا ما مست از باورم بريان زيدا نهات ناسين ما مست يعني هي هقي بريان نهات دانيم بله كلام كده بریا بناسایا گشتیاری او گاسترونومی درباره خارنه بلیسه از دخوازم بقشتي بحث بکم بله گاسترونومی چیه؟ بله گاسترونومی حتی چه دمی باجار من ندهات ناس کرنه گاسترونومی بناسایا عبورناسا و دیروکناسا نظام زکیه بری زانیه سال هشتمن آرچاتوس پرتوکیکی نویسیه و زویه حتی صفره و دمی گوتیه گاسترونومی نظام زکیه پشتوی سال 1726 دا بریلند سوار یونجی گوتیه گاسترونومی تربیه میده نظام میده اوجی پرتوکیکی نویسیه درباره قارون و خرنا جوی دمی یوروپ گرینگیا گاسترونومی وقت هاتیه کشف کرد پشتیوی دبستان دست پیکرنه درباره گاسترونومی خارن و خرنه سال 1876 دا فرانسای دبلو زانینگه هکی دبستانه که هاتیه آوا کرنه دبلو گوردن هاتیه چه کرنه درباره گاسترونومی تشتی خارن و خرنه نشار خاندکار خاندوانا کرنه باجار مجید حتی دما سلچوقلیا و دمی اولوجه هبونه گدیک هبونه پشتی دما عثمانیا جی دیستا aynısa جی خارن و خارن hatne çekirne bajar medaji وقت گرینگیا گاسترونومی فهم کرنه زانینا çıka گرینگا 2004 da زانینگه ها 7 tepe 5 گاسترونومی و کرنه نها اول لور ببي بله اول 2004 da 7 زانینگه ها 7 tepe 5 گاسترونومی و کرنه نها ترکیه هر زانینگه 5 که درباره گاسترونومی نامپیجی هست جا دیروکا گاسترونومی بله ام دبن بریزانی سال 8 مینه بله دیروکا گاسترونومی ام دکارم به حتی 2 میلیون سال بریانه ها گاسترونومی چیه تربیه نانه وقتی انسان آگر هلدا بندست برای انسان جوتکار بو برافکار بو نیچیروان بو بله جا وقتی آگر هلدانا بندست گوش تربیه کرن چه کرن وی دمی دیروکا گاسترونومی دست بکریه جا باجاره کی چقا دیروکا وی قدیم به مجار گاسترونومی جه قازیدنه دیروکا بلیسه هنک دبیجن اسکندر نه ذوالقرنین هنه دبین ماکدونیالی اسکندر بریزانی 8000 ساله وقتی اسکندر وی دمی بلیس جیه کی زاف گیرین بویه هم روجلاتا باج هم باشورا روجلاتا آنادولی هم جی روجلاتا آنادولی بنوال خو بره خو جهورا گیره دایا بله وقتی جیه کی گیرین بویه اسکندر جی او باجار هلده بندس بتیس جوی دمی حتی روجامه بویه پایتختا اولی بله او جیه کی زاف گیرین که جبوی دربازیا نابره هر دو جیا وقتی اسکندر هلده بندس دیروکا اسکندر چند که گاسترونومی بلیسه بردوام کریه آلیه دوا وقت سال 1640 دنیا دا سرلشکر خالد بن ولید عبدالرحمن غازی حتیه خلات خصیه بندس او چندو گاسترونومی عربا جی حتیه آنادولیه پشتی سال 1707 یکان دا وقت بله سلجوقلو الپاسلان جی دریه آنادولی جی ترکارا وکریه چندو هنر گاسترونومی
Qafqasa jî hatiye Anadolu'ya. Ya Persa şwe hebû Bele, mamoste. ya Persa jî bi xwe hebûn, yê Kurda jî Kurda jî li hebûn, yê Roma jî vir hebûn. Li ber wî jî ew ke yani çanda gastronomiya Bilîsê em bimne ser büryan ew neheqî. Nexêr. Bes Bele. büryan nalê bele. Bele. Ew Yani ya neheqî. herî tê nasîn büryana ji ber wî Bele. mixala büryanê. Gemasiya Bilîsê aslında curên xarinê Bilîsê ne. Bele. Naskirin politika bernameya naskirinê Mixabin ew jinek Bele. Helse. Mixabin ew pirskirîke çawa. Mesela bernameya dinê jê meanî bû ziman niha îro acûr çi ye? Acûr ê ruha ye. Bele. Belê nanê acûrê kê dixo? Semsûr dixo. Çima ruhayê wextê heta 10 sal 15 sal beriya niha we dixwast acûrê Acîn, bixwe. acîn. Acîn belê. Acîn. Acîn hûn diçûne malekî Belê. wê derê acîn çêdikir we dixwar. Ja Semsûrê çakir xiste sushi, xiste dürüm. Ji rêwî çêkir. Belê. Gelek de Politikayê pazarlamayê wextê Belê. hûn rast çêkin xarinê we jî ser medyayê daha baştir tê naskirinê. Bilîsê niha çar heb xarinê me xincê büryanê mesela tolmê kundira, Bele. tolmê kelema. Kelema. Piştî wî ciğer taptama em dibên. Bele. Piştî wî avşor em dibên. Avşor jî bi ava büryanê Ava büryanê kirine. çêkir. Ewana hem mihraç Bele. hem de ew ke ser xarinê hatine tescîl kirin. Ja wî ew sala derbazî jî em çûne Şêxcûma birincekî wê derê heye. Ew birincê Şêxcûma ew nexaşê şekir diyabet dikarin bixwin. Belê ser naskirina wî birincî jî me birincanê me şand me ewkayî mihraca wî dexist li ser derborê wî jî me nivîsîn xwe nivîsî armanca me ew e em tescîla wî jî coğrafî tescîla wî jî bistînin mehreca wî jî bistînin. Xarin wextê roj bi roj dîroka we qedîm be dîroka we dirêj be xarinê we jî zav zêde dibin. Mamoste turistek ku her ciyekî çiqas yani em bêjin sed lirayû heve çiqasê ji bo gastronomî parve dike. Yani ya ewil erdun ciyek Bele. bi razanê zêde pireçe wekî din ciyek gastronomî çiqasê. Belê armanca dema hûn her ne Entabê Entab ser navê UNESCO'ya hatiye tescîl kirin paytexta gastronomiye. Ja wî demê jî wextê em temaşe dikin raporê bernameyê namzeta çand û hunera Türkiye gotine Tarsus, Akhisar, Xelat, Belê. Birecik, Midyat evna bajarê gastronomiyê ne. Hûn her ne ciyekî hekî curê gastronomiyê zêde be ew perê hûn wê derê xerc dikin ew jî zêde dibe. Belê. Dema hûn çûne Entabê dibe kuşleme, hûn kuşleme dixwin piştê dibe peqlave. Hewceya hûn ew jî pere xerc kin. Ew derborê anegorê curê zêdetir degişt dibe. Wextê hûn hatine Bilîsê xarin dikarin bixwin belê bîna Entabê peqlawê wî tune. Ew kê Merdînê xarin ve xarinê zêde hene belê bînanê Entabê ew zav zêde hene. Yani bi taybetî ji bo xarinê diçine Entabê mamoste. Taybetî. Ji bo xarinê diçin bir de qezayê Entabê niha Türkiye'de şehrê aramî em dibe. Belê. Bajarê aramî ew jî esasında dîrokê wextê em temaşe dikin xarinê aramî derketiye. İtalyayê sala 1991 da gotine êdî hewce em qarşiyê fast foodê bisenin gotine xarinê hêdî em dest pê bikin. Ji ew xarinê hêdî jî dîrokê da zêde bûye paşê ewna wextê konfederasyonekî ava kirine ji bajarê Türkiye'de sala 2009 da qezaya İzmirê Seferî Hisar bûye ya yekemîn. Belê. Bajarê aramî. Belê. Sita Slov. Ja piştî wî niha Türkiye'de ye en axirî 2026 da qeza Nevşehirê ew Orta Hisar ew menşehil da Belê. sûyek heb bajarê aramî hene. Xelat jî nevan de ne? Belê xelat jî nevan de ne. Xelat jî niha dîroktan jî dibên Qubbetul İslam. Serleşkerê ew leşkerê İslamê bi serî ve hatine xelatê dîroknas jî wisa dinivîsin. Bona wî jî xelat ciyekî bûye zav girîng wextê ciyekî li ser dîrokê tescîla şehrê aramî bistîne wextê geştîger jî hatine wira îja hez bikin zikê xwe têr kin ew jî dibin ya çima curê xarinê kêm e îja li ser wî jî ew hevalekê me heye Zafer Gülsar niha nîzikê 120 heb xarinê nû hatiye bîrvakirin ji xelatê
pe ew kiriye peyda kiriye derborê wan tiş Te du bîst xwarin. belê ew hatine bîrvakirin Belê. ja Servan xebat dike. belê sewan em xebata dikin dema em curê nû derxine ortê em ê serwan jî serî lêxin ew mihrecê wan an jî coğrafî tescîlê wan em ê bistînin yani li İnşallah, ser ser xêr. gastronomiyê jî dîrok zav girîng e. Mamosta şu em dibêje erdnîgariya me de hem yani hemî çand zafin zengînin. Aliye ziman bêjî, aliye olê bêjî, aliye xarnî bêjî û dibe em zêdetir vana derxin xebatê zêdetir baş lê bikin. Mamosta dixwazim lê ji me ser Mêrdînê yani bêguman û bandora medyayê gelek zêde lê belê taybetikî Mêrdînê heye rêzefîlm. Rêzefîlm ew dîzî çê dibin Mêrdînê. Bandora wî çawa li ser hem aboriyê hem turizma Mêrdînê. برایڤڵە نها ئەف دەر بەلکی وەختەیە گۆهال و مەیزوێ بێمە ئەف جێکی چاوایە Mamosta tu bir sene anlat kar, tu bir sene ya valime bigrin, belê. ئیرۆ دوا دیزیە وا فیلیمە ڕێکلامەدا کێلیا دەور مامۆستەمەجی باس کرد پشتی گۆ دیجیتال ئۆرتام چێبوون ناسکردە باژارە و جەه و گەراوانە بێتر هاتە ناسکردن دیتن بەریکا مەحمەکەدا تەلەڤزیۆن چێبوویە ئینتەرنێت ینی یەک دخوازێ بگەرێ ببینێ مەراخا ئینسانە ئەف دەر مەسەلە نەهاوێگە ئەڵبۆرە کوێی هەر کەستێت گەرێت پرسێت بێماکوو دەرە ئەف گوندێ هەلەخەیە گرێدایە میدیادەیە ئەف دیزیە گۆنها هاتیە کشاندن gelekî fêdawê karê wê naheye em vêna wilo dimeyîzênin dûr de êgo xebatê dikin kesê got hatine lêska xwe dikin tiştê got dixwin û divexwin cihê got dirazin êgo meraqa wana ji wa însana ziyaretkirina wana tên dibikam her newî bajarî fêdawê ser însana heye tebî ji ware jî platoka hazir yani cihekî xwezayî hazir گۆوی تشتی ببینن تاریخ یعنی کەونەشۆپی هەیە خوارن هەیە کولتور هەیە گرێدانە چەک و بەکا مەسەلا هەیە دمێنێ خویاتکێ ji ber golcemma ew hê zimanê yani mesela baweriya Müslüman, İzidî, Suryanî Mesihî ev hene Arab hene vêna her yekî hem jiyana we hem çek û bekê wana tênen naskirin û bicûr bicûrin. Tesîra wê li ser midyadê û Mêrdînê gelkî heye çunku wextê got dibînin belawa dikişîne dixwazin got bibînin û dua diziya de her heftiyê carekê tê pêşayekî xulotcekî bînaya qasr Hejmara turîsta zêde dibe mamosta gelkî zêde dibe. Sala pêşî zebêjin milyonek hatibe vê sala bihurtî tişta got Mêrdînê turizmê kültür îl müdürlük hata vekirin û li Entabê jî taqîba wêna bêhtir li serê koloniyê dikin 3 milyon insan hatibe ev ne tiştekî hindika. Vêca Mihrican Kelyadî jî mamosta jî we jî bas kir got ev çê bibin wê gelkî baş bê. Di meha Nîsanê de ez ê bêjim li Midyadê li Mêrdîn midyad yek dibêjin de midyad bêhtir navdara. Sê eyd hatine pîrozkirin. Musulmana eyda Ramazanê me eyda xwe pîroz kir hemen pişt heftîkê ya Suryaniya hêka sor dikin dixemilênin Doğuş Bayramî dibêjinê de piştre çarşemba sor îzêdiya vêca gelek turîstê êgo dibêjnewa rehber yani û ê tursa bêwana hatin li wê dirê xwestin wa yani çek û bekê wa bibînin festîvalek Mehricanek lûr çêbû tesîra wê ser bajêr çêbû timamê otelê me tişibûn. Mamosta saeta ve xweş bixabin sohbet gelek xweş bû em hatine dawiya bername xwe mamoste mêvanê me îro akademisyen doktor Umut Güleryüz mamoste gelek spas dikim mala te ava rastî jî gelek mijar jî hêman sohbeta we gelek xweş bû xwe dihêz ew jî careke dinê Musa bêjim mamoste û mêvanê me dine aktivîstê turizmê Rifat
دیرکچی مامۆستا دەنگ و دەست و دلێ وەسا بە ماڵەوە وەسا، بەراتنەوەژەم gelek kêf xweş bûn her bêjin mala we جزا خۆشی لمە تەماشا دکەن سلاوا دشێن Slavê xweş bir zaxê ڕێ temaşavanî me دەمەکی گەشت و گەرادا ئێ مەراختار هێزاف هەنا gelek وەختێکی دی گۆچی ببانە مەتخۆز گۆ ئەم جهێ گەر و ئێگۆ بێمە ئەگەلۆ ئەملکو بگەرن مە بەس کردبانە ئەمێ وەختێکی دی İnşallah carkedin mamosta. Serxêrê pêşiya me havîne qu destgehê bernameyê çi be mamosta. û stranbêj Emîne Yiğit deng û dilê te sax be malata ava gelek spas ke müzîkşerê me Gökhan Yiğit İsmail Kabacı dest û dilê we sax be mala we ava. Belê bînan ezîz mixabin em îro jî hatin dawiya bername xwe sibê dîze hemen saetê de em ê pêşberê we me heta sibê bibînin nav xêr û xweşî bibînin di nav aramî û tenduristiyê da bibînin di nav jiyaneke bi Kurdî de xatirê we dem baş. Reşe